Mwiriwe ni Rutembusa Guillaume ugarutse n'inkuru z'ingenzi z'amakuru z'uyu munsi, amakuru itangazamakuru yo mu Rwanda byandikirwa kuri internet cyane cyane nibyo ndebera kuko biba biri hafi yanjye. Umunsi ku itariki 11 z'ukwa gatanu muri 2016 karatangira. Iya mbere ngo adimini n'ibitaro bya Ruhango yataye muri yombi, ni ukuvuga ngo ni umuyobozi w'ibikuru w'ibitaro bya Ruhango. Amakuru ya kabiri hano, u Rwanda rwirukanye abarundi bagera ku 1500 babaga mu gihugu nta byangombwa, rubasaba kujya kubishaka babona bakagaruka. Dukomeje n'amakuru yacu, Perezida Kagame yanenze abumvikanisha nabi gahunda yo guca caguwa mu gihugu. Nyamasheke yikubise hasi arimo ahinga ahita apfa. Ruhango ushinzwe ubutegetsi mu bitaro bya Kinazi yatawe muri yombi kubera imitego yangiza amafi mu kiyaga cya Kivu. Hari abatangiye kujya kurobera muri Victoria. Ibibazo byakizwa Perezida Kagame byongeye kumutera kwibaza byinshi ku mikoranire y'abayobozi n'abaturage. Perezida Kagame ntiyumva uburyo abanyarwanda barimo n'abayobozi bakinywa ibisigazwa by'ikawa yo mu mikebe. Urukiko muri Suède rwakatiye undi munyarwanda ushinjwa jenoside gufungwa burundu. Inzu yubakiwe gufasha abapfakazi ba jenoside igiye kugurishwa. Perezida Kagame yavuze ko nta mpamvu u Rwanda rubona zo guta muri yombi Perezida Omar Bashir. Rusizi, umusaza w'imyaka 70 yatemye umuhungu we bapfa igitoki nawe ahita yiyahura. Nyamasheke, umugabo w'imyaka 45 wasambanyije umwana arahigwa bukware. Perezida Kagame asanga amashanyarazi ya gaz metane azateza imbere Karongi. Bitanakomerezaho mvuga inkuru y'ingenzi yuko ejo aribwo hatashywe amashanyarazi yahatari ku mugaragaro bwa mbere, amashanyarazi akoresha gaz metane. Karongi, abayobozi b'inzego z'ibanze na SACCO 7 mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano. Nyaruguru, hafatiwe abasore 3 bakekaho kwiba moto i Kigali bakajya kuyigurishayo. Kwirukana kw'abarundi mu Rwanda ntibiri kuvugwaho rumwe hagati y'ibihugu byombi. Inzu bavuga ko ziri affordable natwe ntitwazigondera, aba n'abadepite babivugaga. Mu nyamukuru Entertainment, Bahati wasubiye kuri Waragi yongeye kugaragara mu bihe byiza n'uwahoze ari umukunzi we. Isoko rya filime nyarwanda mu marembera, Federasiyo yo yemeza ko nta n'iryigeze ribaho. ONU igiye kohereza abapolisi gucunga umutekano ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Perezida Kagame yagize icyo avuga ku bijyanye no guca imyenda ya caguwa. Nyaruguru, abaturage baratabaza kubera imbwa zibarira amatungo. Iyo yatsikije ibajije ukuntu imbwa zirya ibishyimbo n'umushogoro bibisi. Kigali, abayobozi bakuru ba Sonarwa barafunze bakurikiranyweho icyaha cyo gusahura umutungo w'ikigo bayoboye bakoresheje inyandiko mpimbano zishyuraga komisiyo ku bakomisiyoneri batabayeho. Ni mu kanya rero nk'abandi bugaruke noneho mu nkuru zirambuye. Ndibutsa no gusubscribinga ko njye kuzanageza amakuru buri munsi yaranze uwo munsi ku binyamakuru byandika ku Rwanda ndetse no muri East Africa n'ay'ingenzi cyane ku isi yose. Murakoze.